Who's favorite subject yako? Imfani. Baba wangu. Baba wako. Baba wani? Wako. Ini kalau aku ngadi. Imfani. What is it? Wewe ngore diki ke. Last boni ke ngweri. Wani ke. Kasiko kasungunura irere. Pani bala frangan pinro. Anta jeje. Bala fumen favorite subject zako ni ipi? Ini ndo na that 1 and 2 ndio ndikikaya kwangu acho. Saka unoona tongo ndakubvunza kuti izvo zviri kupi noti uri kupi. Ndiri kumondore. Isitiri kupi? Isitiri kumandare. Imfani. Yoti ndo ndingochifunga. Ngale ndo first boni kuti ndoi. Ko last boni. Last boni. Mati vibe. Kweli. Imfani. Kongiende. Ange ndazomba mebisha mwari yangu. Ye. Tazani. Anzo atone baby. Ndazana mshonga. Ye, ane mshonga. Ananga na super team to ane baby. Koterani nenda kumumamisa. Kokampana kadiki kuona se. Saka zokundi kadiki sora ya kuronge piku tani. Ona ripoti wakadiki. Ripoti wakadiki. Oke ripoti waka zinapasa nini sasa? Apasa. Akapasa. Asa upasa ndani. Yoro namba nini? Ina namba 3. Grade 3. Wamenyumuni wangani?